Diospaj kuyakuyninta zapadia mask'asanchik, sut'iyamuqtin noqanchik usqayta kicharisanchik Diospaj qillqasqanta. Chaypaj kasanchik kunandia munasqa kuyamasi, hinata hinbitaygi kunandia kicharinata, mask'aspa kay libro de Romanos capítulo 8 versículo 22 y 23 ninkay hinata. Yachanchik hina kunankama Diospa tukuy ruwasqan nanaywan allqushan. Uhnasikuq warmi hina chanta mana chayllachu, astawan espirituta señata hina hap'ijkunapis sonqonchikpi allqusanchikta suyaspa Diospa wawasninpaq riqsisqa kayta cuerponchispis precioyuq kacharisqa kananta. Munasqa kuyamasi, kaypi apóstol Pablo nisawanchik imaynata Diospaj ruwasqan allqusan nanaymanta, plantas, sach'as, chantapis animales sufrispa kasangu, a veces runas dañuta ruanchik mana sumaqta cuidanchikchu. Yakupis munasqa kuyamasi, mask'asqa kunan tiempo kasan tukuy pachapi. Hinata chayman hina noqanchik waqaychana tiyan cuidaspa. Noqanchispis kanchik Diospaj creacionnin ruwasqan. Chayman hinata noqanchispis nanaymanta allqullasanchiktaq. Porque maraykuchus hucha kawsasan noqanchikpi. Chayrayku munasqa kuyamasi, kunandia Satanás munan watanawanchikta chay huchaman. Pero Espíritu Santo paskarawasun chay tukuy huchasmanta. Dios munan manaña nanaymanta allqunata, manchayri payman ripunamanta. Gracias qona kunandia munasqa kuyamasi, ahina kasqanmanta, porque Diospaj wawasninta hina payqa mark'ayakapuanchik. Diospaj yanapayninwan kunandia kanachik.